Ekidiba eki kigize omwanya ogubabire nibatamu amabaare ag'okukora enkogoto ezakozire oruguuto rwa Buruma-Kabwoya Kyenjojo obwo rurikukorwa kampuni ya China rwirwe namba ya 5. Atona kandi kona karo ibali za iguliti ibali lyenyi tokura njakali lyona lilyona itake lyona yali ibali lyenyi natona amazigona hati bakateirirwe amazi gakora gabo hano kura harayira muno nkomuti gule mindi nkebiriguli kikumaisa amazi gakaruga hansi gahondeire ibali libateire kikuzoka hano hata ensoro halinya habwatu kutuja kulale misuija arumune nziramire na ijwire ali nziramire hakwata embuzi kura kuirukira mu aradisi emaze kwata embuzi egikozereki ekajikwata hali hati mukamwembuzi nawe yatwa complain iya koraki tagama ngo embuzi yayika koraki embuzi ikafa. Ekidiba eki kiri hihi na n'ikifunjo kya kafu ekyeresereho kutina ngweshayo n'ikihinduka enyanja. Amazi gandi gakuuma gakuruga hansi mu nsoro tingwali gakabagali nkaha ibali kalire haiguru waho kiukato mcheni yakahazi yahara yahuliki yaki yahuliki amabaare hato mukutera amabaare galinyi hati yaigure ensore za nkaha eza hansi amabaare gaye gonka gakagwa omukisaka kyange nobunkuba nindima ninteme ibali tinyina aho kulima habwo mchina akanagama amabaare gaye kandi nekidiba ekyo kikuturwaliza abana baitu nyomwange hali nkubaliza ali abana bana barwairo muswije. Kurabira muri RDC wa Kikuube Abatuura nibenda yunura hamwe na kampuni yabire ne yatamabaare bije bachikoreho kitakaresereho akabi amurana tumusime or RDC wa Kikuube hamwe na Christopher Nkadu or speaker wa Kikuube bashabe bitongore cyanema okhabura ekirakorwa hakidiba eki kandi bitongore nkanema nabibina kwijamo barole kiki kikusakubaho bakusakutekanira bata kirungi kusakora business enonge byensumaki abantu tukamoyitaka natunga mu sente baitu atali ntutekeza nabomezi bw'abantu. Kampuni ya China rwirwe namba ya 5 ekatandika kukora oruguuto rwa Buruma-Kabwoya Kyenjojo omwaka gw'2018 kandi omwaka gwahwire President Yoweri Kaguta Museveni nubwo yarweguraho mu butongore. Amakuru agagasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.